Ang usah risaukan denai disiko Kolai untung suratan Tuhan kabake ambo Di hari raya nang katibo denai pulang dominan ku bundo Jo oto baru kilek nyoranca asirah warnano Jo oto baru kilek nyoranca asirah warnano Oi dun sana marilah kita pulang ke kampung bersama Oi sana marilah kita Alhamdulillah. pulang ke kampung bersama Yang dari kancah. Bulan tu. Mana kau hari lu? Ada nampak mana lu tu kau koma? Ada lah bapak dua dia pembuang dekat. Oh iya, ada kapi itu. Kau hari ni ada Nana. Si hai. Oh ya. Hey coy. Bilal. Ande. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا اللهم ارزقنا صبرا ورسلا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, itu sajalah. Sampai mana roh dan dendam pun lah dilupakan.
Awas di masjid. Oh, salam. Alhamdulillah. Acara silaturahmi keluarga besar Aliansa mudah-mudahan dan Sama yang ada lengket dia. Anak keluarga besar. sebuah lagi dan semakin hidup itu masih sehat walafiat. Maka dengan ini saya selaku orang tua ataupun mewakili daripada kerabat Ali Hasan dan juga terima kasih yang banyak-banyaknya pada saudara baik untuk teman-teman, kakak-kakak dan cucu-cucu beserta dengan punya-punya lah. Maka dengan ini akan terima kasih yang ada di Keluarga besar Bapak Ali Hasan mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Keluarga besar